Ka step jong ka khalai tarik unai wing arpo ar kandai ka sngisa jingkan mau ya ka seng reunion Visitation Sisters of Don Bosco ne ki sister Madona kumbala jukhot yeki namar ha ka ne ka sngi la pelai ba ya ka kot shaphang unong seng jongki u Archbishop Hubert de Rosario ya ka bala ai kerteng from the heart of his daughter ya ka ne ka kot la tho the lai pun yungut ki sister Madona but la penbit penbiang yaka da i sister Tura Maulong VSDB but i sister Martha Masenting VSDB. Hakane ka step la don rangkat i Archbishop Victor Lingdo i Father Richard Majau i VG ka Archdiocese ki Lingdo but ki sister Jong ka te ka sen. Thu ka ba kong san e ka long ba nya lum lan gum ne ban lai bai ba e ka ni ka kot bala tho da ki khon man sim jong Archbishop Hubert kabakerte from the hearts of his daughters Archbishop Hubert de Rosario as remembered by the early VSDB. Labatai benya shapang kane ka kot da i sister Martha Masenting VSDB ibalaong maka jinto ya kane ka kot kamdei na ka jintibit jong kenong tho Henry dei ka jintre shitom jong baro ki sister jong ka seng VSDB mar ka jingtho ha kane ka kot ka dei na ka jinsiam jong ki sister ha ka jin im bat hakikam utei unong seng jong ki Asungo PP Archbishop Ejani Archbishop Victor Asungo AP Father Richard Father Reborn Father Virginie Father Rose Father Kahane ki sister Jini sister Cecilia San Ibika General Jini Sister Teora iway na ki iba tali siya tampo penlong penlang ya ki jing to jing ki sister jing ibaro tingam na pa man sila kumpa itibhi ya kon haday ka mga ko ban ong siya pang kani ka kot ko lang kaneba siya pang upa jing Archbishop buwan na ki padar bat ki way pa ki para bangi jing kitip ki thulo do bishop kitip yu kumo bishop ki ubala pan priyat uda unong kitkam ubala abha man uba penpriang ke gospel but sipon pun kita ke berakot ke bang nonton kan menyutang para ngintip Henry ke hani pio iya ka title juga ni God from the heart na do nu ke ke bami na do nu baru ngintip bagi ai ke bami do nu pilong bukom no bejem ke bejain aka belese manut ban ong ba ki ba pinsyan hang ne ki long ki ba pin ong oh plan kumta watch vision uga dei kumtu bagi sister plan ulang kumtu hàng ni cái bánh mì đặc cỡ nốt cả một cái chính e mà cái chính xem giống cái sister cái bà sắc mặt ya cái chính lóc cho upa orang syarai ho syarai ya ta archdiocese bo sekata syarai ya cái congregation ya cái sister iway but cái sister hàng ni cái Pynmih cái play ya kata cái bak maki cái xem ha cái chính im jong uni uri orang ba kuma ngi ong no orang ba udah kelawat Henry dulu tu ke jam yang itu kita kam tam ke bedu ke bakurdu ke kanaren haba ke ki kita ke bamla ban yo ke la ke ti benet pule ban ya cak mar ke jing im jung ulung ka men sem kata ka de ke benek kong ulung ka men sem jung haba udah cekinong kendong siki we ke jaka yo i basu yakini unda mana bapudin dan mana basumal ongan lakum no banyarap yakini ti nagata-gada ubu ya kan dikeseng ronyam mai kelumbuk dikeseng ronyam ki berdar lan ki padar mungkin kentai maki kentai ka masak long kami bagata ka jinglong ban ri ban keduk ban penulung ban tenang ki barokon mai hakaji ada ibat bangi ki sister BSDB ki banong ki konjo ngan lut ban ong baka compare ngamla ban ong compare bak leba hendak ka compare tender hakaba Badu ni kremi ke kumno banyak lami ke mensen sya uplay sya ujisu kam tam ke badok ke berjenjar ke nong kendong ke bahasa eben bakum tak terter ban pinsa sembi hang ne aku ke jing syang jong ka wei pa ka wei ke sesta ka bala tho hang ne ka bambi nado no jong ka onde setia tang ban ong ba ngai kan du terekam do Archbishop ka tak mut lang professional kam dei kam ta Henry ya kan du ya bunang seng ke buku pa baru pa om dei setia tanya ke seng dia pa ya ke jalan yang barok ke wei pedengi ki khun kristan ki pai rengai hakaneka jela jongi hakaba mangi yo ya kata kamen sem katla kadiai ni ko aban bu dia kata kamen sem ko mo labu hangi bagi ni ada kata ni ada ke dono ada ke jing ban kering ya kini ki men sem barok sya ublai
dia nak pergi boleh hang ni pin sasim ki lai jong pin sasim lai jong ki sim jong ki sister ka ba penlong ya kilo man ong ngadai man ya chaprang ban yai beteng ya ka kam jong ni uran pa ban man rai ka hima ka jing e jong ublai ka ba o yu lo ong ba ai ka hima jong ublai kan wan dengan hari tang kata ka lebian ba ngajing ai ku blai ki dok ke bian ngajing ai ku blai thang tan stati rai bala tristom ha beri lum ya ki ne bala tili ke sister beri tang man đây là cái ly kỳ quấy bê quấy tôi kỳ bấm thọ đi ông tay sẽ record dan ini mai thọ ini terus itu mesti sah ngai aku beli sudah tiurang bagi kita tu kan ikut pakai star dulu kita beri tray lang kan ngaruh kemudian nak lagi ban hakal kawan hakan ni gaduh sama tiga kawan ti kejing duai kejing kerpan ada bentar jengiri wei bagi nang lak ban bot hak ti hak jat ya dia dong sen jengi kenang ba kahima jong mulai kenang yaiwan nak puas Ha kalam prang ye kane gajing pelait kot I Father BG I laong ba u Archbishop udai u basmat ba ban duai bat ban lech ki thai nong kendong Cecilia sa ibanong I MC Germany ka program ng kot juni hakanika step Archbishop bulan brong hakanika step jung nang jupi ka pencinga juni bi antara jinong jong ki lindo juni ni ki sister VSDB ki pada krui hakanika kamera antara step hakukam grupam ya ista Tiura by the sister Martha kibari ki editor jong kanika kon hadian mengilio ya ke jintip ban release ya kanika kon antara sengi ngila shop perkhat bha akun perkon ndai aku bakadum yong kan bha ban release yim shop nama bobele ni perkhat ka jingem jo aj shop ka de kanika hiya nalo ulo aj shop ka jingem jo kono kanika hiya ka jingem bar ka jingem jo kono kanika hiya o ai ma bilong u aju shop ter kecil ke bakar pang baby du kpa jupi andai ke jo pot akabade ni phai ke jide ke tai sis pat u aju shop ula em u lakla hakani ki hie ba lo thia khadur wa khani ka kamra hi dena kata kada mi sno long ba hakani ke sgi ba people like ye ke kot ke bakar pang ye ke jing sno ka bawan na ka lur ka sim ru jompi ye ke jing sham jompi ro jong pa mi so nong mi so komen ani ko ta ban blood pai ba ye ke kot hakani ke jien hakani ke kamra ni suku man haba Melayu ikan ikut menen lapet ikan ikut bakal ikut was kotna ida armut ki bleki editor oh na se don ki era pi Henry de mo pi bolong na tong sedang haka bade bakal ikut but abang lapet ikan ikut ru ni I tangki sister yesterday tikade ki was kotna ka bata jungi bolong pila pumi ikum ka ikut kade ka jinshan kade ka jin kudu bakal puli kat tu kade ki barat po ikan ikut bakal ki was kotna pa nama kawan na ka donor kan se mo champi Kemudian I sister Martha, kami ke jin kudu kebalan profesional, ni ke jin kudu kebalan nadu ke dengar dengan ser. Bagi suku mana kata, kemudian bila pergi Archbishop, nak bentak kita berber, nak jin syam ke jin kudu bercapai. Kemudian kami ikut ke volume banikam, insan itu shoot volume, dan ni semua halo jangan diikut. Kadai ke bagi suku tenan, bagi suku mana juga kata, bagi ya ka jin jupi you Archbishop. Ni habang apa ya ikut go through ke dekat kena dia ki jingshan junga kalong hot pi bon ba ki jingi ban gila banong gila ban jer ki jingshan bu jumpi ki ji kundu bu jumpi ke experience ki jumpi ke contact jumpi baru Archbishop Henry hakani start minumi penjerang nama isu taman kai lekran bon ki ke kumjo nisko ngidi I love ru ye kinang pule ban shem hidalde kinang pule ki ban shem hidalde bar ke jing anu jung kalong ba ki prabang ki jumi baru kibriyo kin puli ke dekat bakin syam hidar dia ye ke cing jam Archbishop kani ke syam jam sister ngir kita ila ke jam syam Archbishop lama ila kendo ya yo Archbishop ngala kendo Archbishop melu por ba ngada po apostolic school tak ndalo po philosophy Archbishop khano kala ke syam ke kendo ndai dinu jer pun ke ngata ski mani kwa pada pi kita ki bala syam yu pin pek pin mat pindah ni lagi jam ke syam ke ji ke sister ki bana hakada kam Henry lesi tam ki kat tu ki ba pau ba hoi ki ke team ni ke heading ni ke tu ba pi board nakman kadan haki benta ki ba ber kenenga syam hakani kot ba Archbishop udi puri budai ba hani ki bon ki ki ba pi board ki heading jopi kenenga so ba Archbishop ba klaim ba ke jingwai ba de ka board jo ke jingwai ke jumu Kepalawan pada kata kewarak ke cik ini ke ya cemerlang tu ni kedai ke cik saya dan jom kita kibara no ke cik juki ke air ke cik juki
nak bentar ke diocese tinggi saya dua yang bentar diocese aku dong go pang ye ki khun le jong le te ke jing ke long ka kham ju ju tinggi dua nak bentar ke ni ke sen bau ble ku the shi bon ki jing ai ba ke ni ko kot ka mu ngi om ai ki ble ki pule ki ne kot ba ki shem shai ke jing ye ya Archbishop Hubert Di Rosario belum pa ju ka diocese belum pa jong ka balang belum paru jong pi ku congregation te sai sin ni sungu ilu ble nak bentar ke ni kot ba ni ke pa ya baru ki ble pule ki ne kot kita shem ye ki jing long ko dor jong Archbishop pa ka serap lu ye ki jing ka stan jumi ye ki jing ka jumi ka na jing ye ka balang ni na jing ye ka jong ka jing ni shem ki lu ble ha ki jing di jong ka jing jing sai sin polisi bon Archbishop polisi bon di baru ki bra ni ha ka ni si beli bulan ye ka ni ko tang ni tien polisi bon ble ko ye ka balang ku ni be I Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo shua ban pelait pajba ekane ka kot ila ai ka jing kren bat ka jing kublei kitbok ya ki sister na ka benta ka ne ka kot Biasa ibadai Vika Jenderal Jungi ban ayah kawai ke kopi ya Archbishop. Gedap ke jingsu harga ni ke step naigu yo play baina yang ia kan ni ke step ban pelai ba ia kan ni ke kot ke ba la tho hi da ki khon jong from the heart of his daughters I could lay ya farabiji Richard don nan hani ke step kamdan senior bade MC juru ifara tebor Paulos Pajami kisi star baro kemedia wan hani kumlei pi wi wi but the say kajing don jogan ka kot kat pen kan mau yang ni syapang kajing im jong mi urat ba jong balan Archbishop Hubert Di Rosario ngalaya denti ba ubon sen lai kinong kendong kesrat ba i bhaban lai yalap nang ta no la ni chinon kendong jukan mau kajing dom kajing thai kajing jalan komen pe nang ta pat ploy benya kijat pe nama bring missionary bakrao kajing syam jong asimat bring way na ki missionary bakrao banela ya ujisu takada le si habau seng ni kanega seng jong piru BSDB ura ai ru kata ka kting nim si jong pi ko proclaim like banela takadawi le di ru play di pon shit na create rang na slap ju shong thai le banela takadawa ka we ngai yo chi kai nu banela ka bar pa de na sing yo e ka bon che lap ko belong i fada mani namba big bri ba tuai haka ching tuai bi ye blay we ye ka balang we ye ka diocese we ye ki bri baro takadaw ye yo chi kai mental ba kan ka kot pa de sa im ka kerteng chung kanam chung so kana pia snow mani nagadano kasami kan ka kot ni barang don dono ni blay ka dono I para bri ka dono gadono jaka shong jaka jisno so kemen so suk so mi so ja thai so lai loi tak jing sngo jingi ba bun ja lu ko tena magata le si pi kla tho ya tak jing sngo jok pi bat kan ni ga wa ko ba ong ni ka de volume ba ni ko sabun chipun spa ke jing sngo so nan tho shi shu bat tak jing sngo pat de kan ulong leng ba ke kam jong niu shakri bo la le ba la pen kentang yang ha kan mau tak ni sedap kentang kedok jangan nang tapat deu senran nang tapat deu wan kenduk kubdoro pen iya kata kajing snow borong jiaja
Entah balik nak kendong lele, udah kemen had kata-kata. Dengan aku play, ba lembang dengan kot ke ba Pynmih, kerpa iki baru iki ba lang. Saurang sokon jog dengan time, dari sini bat pulih kena kot. Dangi pulih ngintip, bersih kajak berdiri sengi. Gadakan pulih kadang tiap ini. Ha kacing pulih pat kanang priang, kacing nang start, kacing tibrik play. Amal kata ni penimbiang yang kacing long kerpang jong ni syakri jong play as bishop hibat irsaria. To play unkar khu ya kaseng BSDB, unkar khu ya ka ashtai sengi, to ai ba uni syakri as bishop hibat, uni sa jam nakta jong ni baro jogadai ses Shillong ashtai ses. Play kur khu gadra AP baro. Ko play sibon. Ya kata ke kot la Pynmih da ka Don Bosco Museum bat pila ban yo ya ka na ki ying jong ki sister VSDB ban tip shu pila ban pun hakini ki number pra r san nyo kendai ndriu r not kendai nyo bat pra nyo lai ndriu kendai nyo r ndriu biang ya kena ke kot bat ya trestom lang bangi na banta ke jinjok kena ke jimu bat kunju isngu yu play na banta kena ke step kabagi lumlang kung kiyeng kasam hapo kena kiyeng Archbishop. Lesibon yang lendok saat ibala pelai paipa ala pelai pon kenang bala aila ru yang ni bagian pelai ya kena kekot ha kena kesmi bakrau jong diocese. Lesibon Archbishop bayi ya kikentim ke ku berdoa bagi jing senrang kamtam gaji penslo jong ki yana shimat la kapor shapor thot shuma thot shu tegan am same shu somo ya kena rechat ibalong mission kno jong kena ke step ibala pun benti ru ha kena kerukom ke ba snow tenat bat ke ba shongkun ha ba kena ke kam kan ya bet bat ru berlong ke ba seiso mission ra ki kentien ki ba mapi la snow prejumi Gakwa ban pentip shapi ki parlok shapang ke kot batmai ba mangi sister ni tho shapang Archbishop Hubert de Rosario kendiat shapang ke kot from the heart of his daughters hagaktien pareng kadai ke kot shapang Archbishop Hubert de Rosario unon sharai jong jalan yang ba Shillong barukpano seng jongi ke sister VSDB lane kumbala khot it yangi ki sister Madona kane ke kot kadai ka spa ba kaba ki sister ki bala don hapok ka seng ha kapor ba mau udang em kilakan show bat ri kendong bat menta ki tho ha kane ke kot ya ka ai ka ba ka download joki ka don ban ong Archbishop Hubert ula sharai ya ka jalan yang ba Shillong ar posan snam bat ha kine kisnam ula le shibon ula not senyang shibon ha ka ban kentiu ya ga jingai bat kumjuru ya ka bhalang ka emlang ka salang kibala teman bat kibala rangba kila kendu yu markmat kila itu yu henrai mangi ba kham hadien ngitip shapang ju tang na ki khana pateng ba ki wai ki yatho kumta kan ne ka kot kan yarab yangi bantip shu chapang une uno sharai kamtam bangi yo ka jingtip tanrai na ke sister ki balai kendo yu markmat parlok ba ye nga khot nga weri pi ban thiet ya kane ka kot pule ya ka khnang ba nyana yo shibun ki jing mantai kamtam e ka jingtip chapang jung u